الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا. Dalam zikir ini kita bisa menolak segalanya, bala, bahaya. Ini sesuai dengan permintaan, karena Tuhan tiru waktu minta. Apa yang kamu minta akan kuminta, karena aku dekat engkau. Apapun yang kita minta, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan من الخطايا أستغفر